tun drama kan MLA zinga hian tu soi ngai ingai thak chak bertin min zot ta sela assembly house a chonin purin tlonga sailo ka ti ka ringa mundanga entinan biak ina te public meeting a te chonin adang lam mai the maro chu assembly house a nana chon purin tlonga sailo te soi kangai tha chak ber ka tiang asan chu aron din to hi chonin boro ki hat zela chuwang chonin anga le lom ka ti te soi honi tuna point hei budget chungchang general discussion an nei meka MLA enge muza tinan soi to a tuna purin tlonga sailo ran ding dona eng thu nge ron soi tun tuma hin kan ngai thlau banga an ri ekho le dona ni Pu speaker kalome he hausa kan practice ngai lo medical check up in lan khana lo thinga kan member zam tak kan member pui zam tak pu TBC Aizol wise one bial tu khan kan member te na thu cha te kharon soi chi maya amakang reng khop maya ten ivelama mi te hian revenue expenditure like capital expenditure soi ho kan ti pana tulan tilo te khatia khai khom tur mani chu te kan ti dewa tu ma pu speaker kan soi masadua ole voinia kan budget kheng le zeu wa tu ma pu speaker kan soi masadua ole voinia kan budget soi ho sang ni somni panga somni paru general discussion kan ne hian hey kan finance minister hi ani nang hian aron in soingam hi lomam lein ka ria a chan chu introduction a khan development ta te vision an nei lo ziaron tar langam hi lom lein ka ria ti hian a soya pu speaker irem ti na in India ram hian mason na konga ke pen mekin khovel pum huwa po ram mason chak ber te zingami ani meka India sarkar in mason na konga tana a vision Viksit Bharat within bracket developed India and Viksit Mizoram bracket developed Mizoram te atrangkai theyang beralo mang beturing kanin bua sai me kani atia kan house leader here development mathlir vision an nei lo zia chiang ka sia India sarkar vision a vai ho vision minon introduce ta ka ngaya anina ta ka pom ngam he lom ka tia trama salama helaya puspira thulai po han ke ni chuan vision lam kan ngai to lo isu basin kan kalani ti dekha he aspi chalon tar langam hi kan fakbe du sim ani pu speaker chuti ral chuan chief minister in aran reek kontur nga le lom khop mai heta number pathum na khan year of consolidation puan thu in rem chena puan thu kuma puan thu ron lang le ta ama chu development ate vision ne lo na chuan ti tur vaka lo shelawa Mizoram uti kan ne tranga Mizopa zongina subsidy akan local puichin bu fai kum somnga le pakhat nuwa aron ti topa mirathei zo le harsa zokte India Public Distribution System ina National Food Security Act nuaya aron pek big entinan kat var le kat eng te ti lo zong kha a le thap main bu fai mian ti san sakta kat pol le khatiang khan chu mai chula du to lovin abu fai da khom na retail atan khul na zong abu ra thing mai khan min soi khom saka chu tiang chuanin military te min han fruit ta ania chu ta chuanin in ren chem na kum kan puang an han ti ta ania chu ta tan lo lang le ta chu hey mizo chu speaker thil chiang da mai chu lir thei lom mi kan ni thatin lo mu mal nei lo pon mani mu chua apianga lir thei vehicle lei ching kan ni chu ta chuanin motor spirit petrol le diesel ate chia an han la ta chia maya chu mai ni lovin diesel le petrol le piang in ses kan choi liter khata cheng ni zel kan choi ni
chút tiền ăn kính kho mà trăng chuan ram cái xuôi anh tum chu anh à bây giờ na sang lâu lẽ in cái xuôi kha mà làm kan members bui ta khan lom thu tan han soi loma ani na ta ka hi he introductory speech atang hian an en lo moni cho ti ka ngai tu na alian hle ni ti ka soi duwa chu wang chon voinia hianin he ta number som pakhat na pon soi zela administrative reforms te pon tia sarkar ma sa khan kan lo tia to chu biometric te po department sang sanga sarkar na thok ahun taka kal tur in ti te department a kallo mang to a san pa mang ni lem le a minga ron thla ka kai up ste han tia eng tung e puka lo hi khati ve la kha administrative reform na kan mang ni chuan kan reform te hi office in khung khom ma tur diang vel khan ni maya chutak ka zir chu ve chu voinia kai ups kan man na hian administrative reforms om lova controlling officers in a staff tenena thunena nei mi alo ani absenani pon kai apsa hena hun taka avakala a mobile nena in link zo no chuak bo ni lenga ban ma lo hon le man chuan ka akal phung de chu ni khat mi ni wang khan controlling officers khan a chung action lak theina nei reng lo heng te trabe remote ti voinen ka ngai to telani ti ka soi duwa tin chutiang chu soi zelin hey number som le pahnia te hian pu speaker kan soi du lai chu kan thian te kan members pui te khan abu chung thua hian heta enga ni revenue expenditure capital expenditure tiang vel hi soi ka tum lova abu ang hian kan soi lang duwa tunlai technology lama ma son nei na kentel har san lian tak cyber crime te social media man sual na te dole tu por poleng the na ching te be let na ko ate dap suale rem na pe ko ate thei to kan chua antia hei hi thil chu ka sual chon ka fellow speaker nimin maya zubil kan soi chungchanga po kan house leader zam ta khana ron soi le mi an be na ko ate poni ka ringa te ka support khop maya me chom thadolo ten zang rei tak tak thengan phone tu soi ni soi lang le nge don rin tlonga me chom thadolo ten zang rei tak tak thengan phone tu soi ni po wa zong zong an ku ta o ma cyber crime zong zong thengin David sailo wa ti lo hi he cyber crime man ku to mi an la si chok si lo wa kan cm me po zon live form chi wing chi no yang aten la chui so lo ti de ka ai to de wani chui chuat la ka ni kan ram lu ber ni ani in an ron phone na number zong zong a lo block veka voin thleng yan enga tinga helama thu nei tu ten ma la lo ti hi ka ngai pui mo hle ani chu wang chuan a minister in charge pon min lo phia sakse ka du khop mai ram ro ren la sang ber zan lai me se om chadu na phone ringot mai a chui na lama ma ki mi chung chang ki di ni min ahan kan chief minister khan a soi to to te mo mi sualina an ron ti aniang ti tele tunhai a chonin an ti to mi lo ti te a soi chhuat tak nuwa khan social media ni lo public aran soi chhuat tak nuwa kha chonin an re ta deu ni khana soing ka ria ka ria solo chon kami chung chang haron soi chok le ni purin tlonga hian ma se a sei dan ki kha chu kan tha thiam veken ka ringa minister in charge pon min lo phia sakse ka du khop mai ram ro ren la sang ber zan lai me se om chadu na phone ringot mai a chui na lama ma kan la kan soi lang box si lawa cyber crime chung chang a social media man suala te le dot por poleng the da ching te ne na kong sang train sem na pe kong a te thei top suan ne tia kan house leader chu kan veng ve don lo min le ti te min ngai tu ti rani chu ti rol chon he budgeta pu speaker ka ngai poimo ber chu helai and flexi program an on soi agriculture marketing board a cheng vai pel che za le som
da thu lo langa chumi tan chuan mun phia atia number 1 ada mun phia hi sarkarin policy kan kalpui fu lova voin thleng yan tuna mai po min ron bia kabial ko somthum pathuma mun phia ching lomani khotam zokin pakhat ma le ala om lova abdul ate hote safi ka to ni leini chuwang chuan helaya hian budget bua han soile tla ke moni choni kuma soini to ha he ni kum budget speech po ka kenga kan compare thina he le om si lo mala na om lova helaya house information tan ka sia solo chuan zit ko kal tang ti tumani atia mun phia si general mekani ro tuet la mai don ro tuet lak chuan alak chi to lo chuwang chuan kut na thok tu te mga inti si hian an trana huwa inti sei mekani in ka sia apoi ka ti tak zetani ti ka soi duwa tin nei budget ai saski mu tam te in chuan nan kan mangem mani loan ania kan cheva tin nikum he sarkar din tir khan saski a hian chuan utilization dik kan submit ang ten tia voin in utilization la utilize mi lo po utilization certificate central apek thakani ti kan ria chuwang chuan thu dik soi mai tur tumi ka ngai thai lok teng engeron sei kha utilization la utilize mi lo po utilization certificate central apek thakani ti kan ria chuwang chuan thu dik soi mai tur chu ni ka ngai poi mo em ni do de reu thu dik chan ve pathing in bum tur hi tun sarkar no en chu tiang chu lo thleng to mi ngai thanon lai lok teng o khoya mi nge eng na nge ni tir khan saski a hian chuan utilization dik kan submit ang ten tia voin in utilization saski chung cha utilize mi lo po utilization certificate central apek thakani ti kan ria chuwang chuan thu dik soi mai tur chu ni ka ngai poi mo em ni do de reu thu dik chan ve pathing in bum tur hi anilova chu tiang chuan in hei kan ngai to voinia members dang ten pu speaker an chuan em mai non soya pu speaker min khat so kan budget a tam tok ke ni kan sor kha chuan loan kan la lawang financial management thiam lo wang ani ti kha a thunon ka sak thin kha ni voinia loan za kan lak rami puite bum lawang u ti ka soi duwa tin members dang te khan power chung chang ate a leina hei kan budget ta lo langa viable se zanga lang te chuak em ani power generate na lama hian mai lang u environment le thale mai tur leinan hian chuan chi moni le ka ti ani voinia kan kong che em kol da pw de viable se somthum kan da kan lom em lom na chi ni lo kabial us pai leng le mar par ngal po 71 crore kan thok me kani tin kong pui le che nan viable se som sari kan da members dang thang in lom takin ka ring lo le pa siam nan viable se som sari dai lawang phc tu pan nan viable se som kan da ti bial tu te khan lom me sarkar ve reng rong chan dang chu male han lom na siam tur mam ni ka ti dewa chuai ma chuan social service sector hian nikum ain 4.43% in an yabani enga tinga social service sector kan ngai point molo ti te pu speaker ka soi duwa kan in soi tu lak lo chuan soi tur tam le maya chuan chuan voinia hian he kan budget sang ni somni panga somni paruk a hian lom na tur om lo ti ka soi du da ni ti pu speaker kan soi ni khalome putin tluang ate hi chu ni le ka jir sang lu tuk lo an ti thina amaro chu ama pona sei nge a thini na maro chu pian pui bi e kan tiang chi hi ani ve rewin ka se thu sei ngai thla ka nuwa mang reng kop mai thina general discussion ani ya budget chungchang ani a chief minister ina aron rek na ngai thla ka chawm to ka ti a chu ti ro puti bi sia te kharon lam choka engting e puti bi sia hianin
he budget chung changa hian in engtin nge thu lo soi te reng advisor to CM ani boka finance chuwang chunin atu soi ngai thaka chawm ka tia finance a advisor to CM ani a budget chung chang engtin nge soi ti ngai thla zui vele lo teng in long thu ka saya voin cho ma tangin kumin sang ni som ni panga som ni paruk lo am tura sarkar budget te kan soi howa chu nga tanga lang chiang renga chu he le khabu kan finance minister in a budget speech anei ami hi anron tifia fam kim viau hlom in ka sia eptu lamte po antu soi sang sang enin minit som soi tur sia kan tlem reu maya ban po kan phar vak lawa kumdang ang lo takin ni khachi general discussion hun kan nei chung point kan man mo lem lawa budget is soi sel tura mo han sel tura mo tlem dewani kan ring de uringota nelo se chon phur taka han phar so om kan ni lain kan le kan soi na sang sang atang kalo thir vele kan budget speech te ka en atang hian kan sarkar malak na kan finance minister ina kumina a budget pharahi acha kan titlang ni in alanga heng zinga kan soi sang sang ta zinga hian lang lian de om chu revenue expenditure awasang tave hanti te kha alian zol kha ne heng hi kalo zirve to na tangin tun ma tangin budget hi kalo enchik ve em china number hian in min mis guide thei em boka chutiang kara chuan eptulam te soite po kha kalo clear ve kan deficit nei dan te tin TV lama kan mithiam te soi ho na te kalo thira maina sinbulan tran don annual financial statement phek masabera khan maina sani nga la ti tangin min han soi chen au mang ve view maya revenue expenditure po 82% ani don hanti ngal tong mai te kan chut kim lawa kan budget zirdan hi tlang puin kumin budget hi kan ena akum masa budget lam hi kan en ve to ngai lawa chumi mil chon kan soi ta thina hei hi apoi ni in ka sia mason na tam tak mutur omakha kan mu kan ni in ka sia pu chairman hei hi pu chairman annual financial statement kum nga chu ngami ani heta hian kumin budget annual financial statement te hetiang kan en re chuan akum masa revise le masalam actual kan ena siam rem to nu fel fa ya khadik ta beramotin kan soi thina kan chief minister ina kan finance minister ina soi thina chu number diklo awangin kan economy kan financial position kan sumdin mun kan tar lang dikim lo thina ni atia kha atilang chiang bok in ka sia achana chu heng le khabu te han keule thian ol samte lang chu opening balance kumin chau anilawa nikum masa nikuma po noi singthum sangre jakwa somret pakwa ina tlem zo ka akum masalea noi singruk sang li le pakhat ina negative in bulkan thana akum masalea noi singkhat sang thum za thum le pakwa in bulkan thana chumikum masalea sang ni som ni koma noi singruk sang ruk za somruk pangai in negative sign bulkan thana chumi malea chuan noi sang thum le somri pakwa in bulkan thana hei hi avoi khatna ni lo ti kan en angaya kum malama mi corrected figures to kan wasoi ta thina khami kuma kan budget estimate le kumina kan budget estimate atanga kaldana khami diklo kha kan finance minister hian siam that asoi kha ni in ka han sia achana chu kan GSDP value atanga kan fiscal indicator te kan en thina wangin fiscal deficit te po asang beralani revenue year of consolidation asang theyang bering kan han chu tang chi te kha adiklawa nia FRBM act 3% ti turamin ko mulai khan kan budget estimate kum khachau kan en thina wangin kum ngakal ta budget zong khan estimate kan fiscal deficit 3% vai khatma atling lowani Congress sarkar to pa khan actual kan munhunun bera khan negative 1.57 deficit 1.57 akanom vea adang zong ka chon 2.5 to 2.8 kan chota chu estimate ani actual ron chuak ta loma engeni
enga tinga kan figure hi dik lo thina kumlinga lo ni khan a hlui kha kan zuen ngai to si lowa kan sum din hun tak kha kan se to ngai lowa chu wang chon voin in chir thenan kan mang thin in ka sia chu kan ron soi du chu a pu chairman irem tina in kum sang ni som pakwa som ni ya khan actuala kan fiscal deficit hi 4.62 dai ani dan pon lamani sang ni chairman aron tikha asoi sual emokatia speaker le deputy speaker an chuak anin zonraman thiar ni mai thei tunge thu ka chi lova chera khian mo som ni pakhada pe chuan a actual atak tak hi 6.40% ani kan GSDP tanga kan fiscal deficit hi chutiam bokin ni khat ni a pe chuan 5.20 alani ta fewani ari a khan sang ni som ni pani ni thuma pe chuan 6.95 alani ta chewani sang ni som ni pathum ni le a khan 4.73 ni engtik lai main sarkar liam ta a khan 3% chu soilo 4% COVID awanga bin phal sakchin po kan phalo re amar jo budget kan phara piang ro jon kan pha em 3% below aron pung ta thina chumi ati tlem na chan chu enge ni ti kan soidu chuan kan GSDP kha factor kan lak wanga ni voinia kumina kan sarkarina anron chop chua arima method te antia time series an calculate dan ten han thla ka hian kan GSDP tura kumina kan romani singthum sangruk chu lo ni ta ni atlem tani chu ma chon kan GSDP atanga chut ani mewa wangin kan deficit ratio kha 4% chuang alo ni ta chu enge chan kan ti chuan atak lo lai hi kan sia tanga in ka sia pu chairman example me sang ni som ni pakhat ni ka han en taila khati lai khan kumli liam ta khan voin nia kan GSDP estimate ai hian vai bel che sang khat chuangin asang dei to ne kan estimate ka san na jon kan deficit ka khuta percent khan niam zel ta ne chung te ni wang chuan actual ron suak ta tu na chuan kan GSDP ni khat ni nia khanen vai bel che sing ni sanga za sari som ko panga chau anita a in thau na hi han en ta la vai bel che sing khat sang khat chuang ne a percent zong phei chuan en ta ila tam tham hem tak ne chu correct figure chu mi pui kan mu thin lo wangin le a correct figure ka kumlinga nuaron lanta ka wang khan kan sum din hun thata angai na te kan lo nei ta thina voin ni mi hi kan sel thina a kum masalama mi kha ani na kum mi nen khan ve en non tur ani ya voin ni kan member te ne na po kan cha du chu voin ni hen thil dang vak en angai lowa hei hi FRBM act na kan budget bu wati tura min tini kum nga chu mi karon kenga he FRBM act kan macroeconomic framework policy te kan fiscal policy strategy statement a hian engkim chiang takin alang vekani khami abu cha pui en lo khan chu sang ni som ni pani ni thuma phei kha chuanin sing thum sang kwale ti kha GSDP kan estimate to ne voin ni kan estimate ai pon la sang fe ni vai bel se sang thum chuangin la sang ne revision ron chuak ta te renga tu na ja sing thum sang ni actual ron chuak phei se hei poi phale lawang kan estimate diglo na ka 30% 40% don te ni ta ne chu ngani awang chuan corrected GSDP figure hi nei theida no mem enga tinge ni atakaron chualeu na heti mma in thlau thin ti te alo ni ta heng hi kan siat ngai lo le mi pui ma kan mi thiam te po in TV ate YouTube ate an soi thina chu an ti khan vo in ni a budget document and vo in mi estimate chawalani ni kuma kan revise estimate te kuma sa actual statement te akum masa an estimate dan le actual lo chua dan kha en kop lo chuan mi pui te hi dot kan silang ti hi ka hlau thina ten soi tur tam tak ma ni sela kan asoi tu tamzo kina kan stress lian me maya kha kangai mo de pakhata oma chu revenue expenditure ava sang tave ti khania kan revenue expenditure hi pu chairman sun man dik kan han tumanga kan revenue expenditure hi atam ta thu tan nilawa kan revenue expenditure san tak na chan le ni kuma supplementary demand ta asan chan kha ek tu lamte i veila ma thu te hian in duni se chon kan han soi ho tur khania asan chan hi mi puiten riat an phu ngoi amaro chu soi ho tur kan timiau si lawa asan chan ni toite te han soi zoi kan dua vai bel che zaruk chuagin kan sum sen aina tam han ti te kha ahan oma nikuma cyclone remal kan tuara india ram pumpuya central sarkar po in chiat tok na tran puina te po pe ngai khopin kanom ti po hello te po kanom ni in ka sia chiat tok na awanga sum tum lok lem lawa sen so na sa takara khan kan public account a hianin
ตัวนัดเลี้ยมกันสวยดูว่าจูเองวางเงี้ยนี่กุมาขานเลยกุมินเห็น revenue expenditure สันตักกันติชวนเฮสรการทราเฮียนอัธยังโตกะเปกเปียละมาเบสนี่กุมา budget estimate เสียมาหัน revise ตากขานเลยบลูทิงโคมเละขัดยังจะสังตำลุตุกวางขานินเองนี่ตุ่มไอตำ revenue expenditure ขักอัลตาจู่ชั้นเบรเองนี่กันติชวนกุมสังนิสมปริยตรังสมนี่ปะขัดินการะPhD department in power bill ba vai bel se somli pathum chuang han rul ngai te tin power kum ni chuan lo bill batling khom le surcharge kan lo choi ngar vai bel se za somni paruk chuang budget po na kan pek bel te khang ba ka khan pension le other retirement benefits kum ni don tang kling khom to khang extra kan pek dar ngot po kha vai bel se zani somriat pat ni chuang a han ni a khami piala ma khan medical reimbursement le state health care ta na kan pek bel po hi vai bel se som nga chuang zet ani a hemi piala ma hian Mizoram police te kum thum li chuang anti and travelling allowance len medical reimbursement po mu ve thailo te tan khan noi sang ni sanga chuang te me mai chu a han ni boka khami pia lama khanen ni kum chung zonga leibating khom to in no khom apung kan pek na ringot po kha vaibel se zaruk pat li tu ra chu ta kha noi sing ruk le pali tu ra chu ta kha noi sing ruk sang thum zan hi te me main khata khana han pung boka khatiang zong ta chut kha chuan engwain nge revenue expenditure hi apun tak kan ti chuan a chan kan sianga kalphung thar sarkara tar pension te khatiang tam tak apek pialama khan sarkar na thokte DA 4% ati pun po khan kumdang anglo takin sarkar masate chuan ina impound saka adong tu te ne na apeng ai lowani kha ma je he kalphung thar sarkara chuan voi khat wa khang 4% DA ti pun na po kha impound saklo mai ni lovin a cash ina pe chuak vek bok ani chutiang kara chuan mason na tam tak kan mu thayanga soitur tam tak lo ma pu chairman han bo pel viau ka she sia a mai ro chu poimo ka ti de mai pakatan soile du ka han ne a chu hei hini pu chairman enga tinge kalphung thar lo wa in thau ve kan ti takin voine local ten member ten annual financial statement ka kan en chuan a phek number da kan composition of outstanding fiscal liabilities ti omani kan leibatling ko ma chart kan monitro kata khan public account liabilities ka 13% so ani to ani 13.67 kan leiba zong 13.67 public account liabilities kan ti hi compound interest ne na pung tam ta ka sarkar na doctor lo kan pek let le ngai ani a chu kum masa ka kan han enanga sang ni somni pathum somni pali phek nung ber ka kan en le chuan khati lai khan kan leiba composition ni kan thlir chuan 43.21% hi public account liabilities ani nuai singa sang ruk pon nuai hlir nuai nga sing ruk le sam ruk paruk te me kha public account liabilities ani khang public account liabilities ka kum ni chung lekin voinia sarkar thar hianin kumina page estimate a page public account liabilities si vaibel se sang kha jakwa som pathuma tlatura be se yani ya kan sarkar lim khan vaibel se sang thum zathum som sari pare te me umaya pung tam chi kha kan kol kan som nge a khata tanga vaibel se sang kha janga chuang te me kum ni chunga kan han titlem theite heng zong hi fiscal management kan finance minister le he sarkar shoi tu te na malak na sang wanga ni ti hi apom lo theilo ni in ka sia kan soi du zong ai nang lova kan thlir da na inang lowa vo in nia thil kan zira kan soi du ni chuan vo in nia kan ma account statement hi atok lo kum som malama account statement ne na kan khai khina kan enangai ni chuta chudin mona chuan vo in hi enge kan that big na kan ti chuan soi tur la tamang hun atle me maya pu chairman khati zong kha ka soi theini se ka lo me le dang anal par khop maya atam jok chon ngainam kan ti karing lawa chan chu financial statement financial tram te khan thil kha soina sa mi tam jok nang ngainam kan ti chi yang khan thila soi loving ka finance advisor to CM finance ni om regin thil kha soin ka ria kalongai to dei chu revenue expenditure chung chang te kha soi tam khop maya a loan kan pu ka ni mo a man na jok kha ka video pa ta po ka soi to a man dan jok hi engang pon loan lo puk sela saskia ni mo na part ni mo open market borrowing po ni sela man le na zo ka hi mi pui thik to chet na ni ka ti khan ta revenue expenditure po chu che chu ni a expense kha enga ta nge expenditure kha ti la zo kha apoi mo line ning ka sia eng po ne se puti bi sia dang anal zar khop moya karil ro lo lang dei chu opposition la hin thu sela assembly session hi awan mu nom le azwal to ne mo ti te ka ngai to min zirmi mi thil chik mi opposition lama thu tur hi kan mo beling ka sia kan soinon on teng ti khanin pakhat ve ruling le opposition lama tangin
hemi general discussion an thil soite kan ngai thlau ta chief minister ina aron react dan tur sia chakom to khop mai atul dan kan ngai thlain kan react chole do nia du tok phatang o